Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. U Rwanda rwatangiye ibiganiro n'ibigo bigenga imbuga nkoranyambaga mu guhangana n'abapfobya jenoside. Naho yarusha muri Tanzania haratangira kumvwa urubanza rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yareze mu Rwanda. Mu muryango w'abibumbye President Tshisekedi yasabye amahanga gufatira u Rwanda ibihano. Mu karere ka Rubavu ho urukingo rwa monkeypox rurabona umugabo rugasiba undi. Naho FDLR yigambye kwisubiza ibirindiro byayo mu mirwano ikaze yayisamiranyije na FARDC. President Ndayishimiye we aravuga ko mu Burundi hari agace kazabindiri y'abicanyi n'abajura mu 2060. Muri Gabo hari umwana w'imyaka 15 ufunzwe azira kwihehesha umupira uriho ifoto ya president. Ni mu gihe ku nshuro ya mbere Hezbollah yarashe i Tel Aviv muri Israel. Israel rero yahise ica amarenga yo kwinjira byeruye muri Liban. Izo ni zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo, reka tuyarambure mu kanya. Uramutse ubonye umuntu wambaye costume nziza ihenze ariko atakarabye, ntabwo watinda kubona ko ibyo bintu bitajyanye kandi bidakwiye. Ibi birasa neza no kubona imodoka nziza kandi ihenze ariko yashyizweho za fume z'udusashe twirabura, za zindi polisi zagukuzaho ku muhanda. Nyamara nza abantu hano mu Rwanda ushyira imodoka yawe bakaguha fume za original zitari ziriya z'udusashe bomeka ku kirahuri cy'imodoka zikagishongeraho zikacyangiza kandi zigahindura umwimerere wacyo. Oya, ni fume za original zidakoze mu dusashe. Uyishyira ku kirahuri cyangwa se ukayikuraho mu masegonda make cyane ukayisubizaho bishatse. Ushobora kuyikuraho ukayisukura ukayisubizaho. Ntabwo zikora ku kirahure kubera ko zifite rukuruzi ifata ku muzenguruko w'ikirahuri cy'imodoka. Ni fume za VIP zikorwa n'uruganda rw'Abarusiya Trokoti ruhagarariwe muri Afrika na Trokoti Africa Limited ikorera hano mu Rwanda. Izi fume z'imodoka bakora zirinda 83% by'imirasire y'izuba yangiza uruhu rw'umuntu. Nta vumbi na rike ryakwinjira mu modoka yawe n'ubwo wamanura ikirahuri, zituma uri hanze y'imodoka atarebamo imbere. Ushobora kumanura ikirahuri ariko iyo fume ikagumaho, ariko cyane ntabwo zihindura umwimerere w'ikirahuri cy'imodoka. Mu yandi magambo, ntabwo zinyuranije n'amategeko y'umuhanda. Izi fume zishyirwa ku modoka zakozwe kuva mu 2015 kuzamura. Hamagara 07 88 88 53 68 uduhe komande tuzikuzanira aho uri. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri aya makuru arambuye duhereye ku Rwanda ruri mu biganiro n'ibigo bigenga imbuga nkoranyambaga mu guhangana n'abapfobya jenoside. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rumaze igihe mu biganiro n'ibigo by'ikoranabuhanga bifite imbuga nkoranyambaga zikomeye mu guhangana n'abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Yabitangarije New York ari kubera inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu kiganiro kivuga ku ngaruka z'imvugo z'urwango. Icyo kiganiro Nduhungirehe yagihuriyemo n'umujyanama wihariye w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kurwanya jenoside Alice Ndelito. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ikoranabuhanga ari ryiza ariko ko hakwiriye kujyaho uburyo butuma abapfobya n'abakana jenoside kimwe n'abakwirakwiza imvugo z'urwango bahashywa. Yatanze urugero rwa jenoside yakorewe Abatutsi aho imaze imyaka 30 ibaye, nyamara abayihakana n'abayipfobya bakaba babikora nta nkomyi bifashishije imbuga nkoranyambaga. Yagize ati ikoranabuhanga ni ryiza ariko turi mu bihe amakuru y'ibihuha yeze, biragoye kurwanya imvugo z'urwango z'abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu munsi umunyarwanda wese ubishatse uba mu mahanga uwakoze jenoside wahunze ashobora gufungura chaîne ya YouTube akavuga ibyo ashaka byose. Twaganiriye n'abafite izo mbuga kugira ngo bagire icyo bakora
tuza gusanga biraboroheye kurwanya abakwirakwiza ibihuha ku nkingo kurusha kugira icyo bakora ku bagize uruhare mu rupfu rw'abarenga miliyoni. Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abantu bari guhakana jenoside, bagapfobya jenoside umunsi ku munsi, haba kuri YouTube, X, kuri Facebook n'ahandi. Turacyagerageza kuganira nabo, ariko bigaragara ko bikiri ikibazo duhanganye nacyo. Nduhungirehe yagarutse ku kuba isi isa nkaho ntacyo yigiye kuri jenoside yakorewe abatutsi, akurikije uburyo abatutsi bakomeje kwibasirwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Alice Nderitu nawe yagaragaje ko ubwaheruka gusura u Rwanda agahura n'impunzi z'abanyekongo yashenguwe no kubona amateka ntacyo yigishije isi. Hashize igihe abatutsi bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibasirwa n'ubugizi bwa nabi biturutse ku mvugo z'urwango zikwirakwizwa mu buryo butandukanye burimo n'imbuga nkoranyambaga, bigashyigikirwa n'abayobozi mu butegetsi bw'icyo gihugu. Mu muryango w'abibumbye, Tshisekedi yasabye amahanga gufatira u Rwanda ibihano. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yasabye amahanga gufatira u Rwanda ibihano, yongera kurushinja ubushotoranyi runyuze mu gufasha umutwe wa M23 mu gusubiza kuri raporo iheruka yo mu kwezi kwa 7 umwaka y'inzobere z'umuryango w'abibumbye. U Rwanda ntirwahakanye icyo kirego. Icyo gihe rwabwiye BBC ko leta ya Kongo nta bushake bwa politiki ifite bwo gukemura amakuba yo mu burasirazuba bwa Kongo bumaze imyaka ibarirwa muri za 40 buri mu mvururu. Umutwe wa M23 ukorera mu burasirazuba bwa Kongo uhakana gufashwa n'u Rwanda, ukavuga ko haranira uburenganzira bwawo nk'abanyekongo biganjemo abavuga ikinyarwanda, uvuga ko bahejwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu ijambo yagejeje ku nteko rusange ya 79 y'umuryango w'abibumbye New York muri Amerika, Tshisekedi yasabye amahanga gufatira u Rwanda ibihano byihariye, ibyo yise sanctions cibles mu Gifaransa. Ibihano nk'ibyo ubusanzwe biba birimo nko gufatira imitungo irimo yo mu rwego rw'imari, gukomanyirizwa mu kugura intwaro no kubuza ababifatiwe gukorera ingendo mu mahanga. Yavuze ko ubwo bushotoranya ari ihonyora rikomeye ry'ubusugire bw'igihugu cya Kongo. Ati turasaba amahanga kwamagana bikomeye ibi bikorwa no gufatira ibihano byihariye u Rwanda kubera uruhare rwarwo mu guteza umutekano muke. Yongeye gusaba ko u Rwanda rukura abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo kandi nta kindi gisabwe. Raporo ya Loni iheruka yashinje u Rwanda kugira abasirikare bagera ku 4,000 ku butaka bwa Kongo barwana ku ruhande rwa M23. Leta y'u Rwanda nayo yakomeje gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa gufasha umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ikirego cyagarutsweho no muri raporo zitandukanye z'inzobere z'umuryango w'abibumbye, ariko Kinshasa irabihakana. Tshisekedi avuga ko intambara mu burasirazuba bw'igihugu cye yateje amakuba yo mu rwego rw'imibereho atari yarigeze abaho, ituma abaturage bagera kuri hafi miliyoni 7 batingo zabo bahungira mu bindi bice by'imbere mu gihugu. Nubwo avuga ko ashyigikiye gahunda ziherutse za diplomasi zirimo ibiganiro by'i Rwanda muri Angola hagati y'uruhande rw'u Rwanda n'urwa Kongo bigamije amahoro, yongeyeho ati ntibigomba na gato gupfukirana icyo gikorwa cyihutirwa cy'ingenzi cyo kuhava kw'ingabo z'u Rwanda. Yavuze ko igihugu cye gishishikajwe no kugira ku mahoro arambye binyuze muri gahunda yo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi bagahabwa amahirwe yo mu rwego rw'ubukungu kandi arambye. Mu mwaka ushize umukuru wa gisirikare wa M23 General Sultan Makenga yavuze ko ibyo gushyirwa hamwe bakamburwa intwaro bitabareba, kandi ko ikibazo cya M23 kigomba gukemuka binyuze mu biganiro bya politike n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, ibyo nabwo bwavuze ko bitazigera bibaho. Hagati aho Perezida Lorenzo yizeye ko igitekerezo cye kizazahura umubano w'u Rwanda na Kongo. Perezida Angola Joao Lorenzo yagaragaje ko afite icyizere cyo kuba amahoro n'umutekano byagaruka mu buryo burambye mu karere k'ibiyaga bigari, umubano w'u Rwanda na Kongo nawe ukazahuka hashingiwe ku gitekerezo yatanze. Ni icyizere yagaragarije imbere y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yateraniye ku cyicaro cy'umuryango i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangajwe imbaraga nyinshi ziri gushyirwa mu gukemura amakimbirane yatutumbye mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri Kongo yamenyesheje bagenzi be ko intumwa z'iki gihugu zo ku rwego rw'abaminisitiri n'izangora n'iz'u Rwanda tariki ya 31 Nyakanga zanzuye ko imirwano hagati y'impande zishyamiranye igomba guhagarara guhera ku itariki ya 4 z'ukwa 8 2024. Yasobanuye ko mu rwego rwo kubungabunga umusaruro w'ibiganiro byahurije intumwa z'ibi bihugu i Rwanda, Angola yatanze igitekerezo cy'uburyo umutekano wagaruka mu burasirazuba bwa Kongo, umubano w'u Rwanda na Kongo ukazahuka. Mu ngingo ziri mu gitekerezo cya Angola harimo guhuza imbaraga mu gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufatwa nka nyirabayazana w'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo n'akarere, ndetse no kuba u Rwanda rwakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Perezida Joao Lorenzo wa Angola yabwiye inteko rusange ya Loni ko Angola, Kongo n'u Rwanda bikiganira ku gitekerezo yatanze cyatuma amahoro aboneka, umubano nawo kazahuka, kandi ko nikimara kumvikanwaho intumwa z'ibihugu zizahura zigashyiraho umukono. Lorenzo asanzwe uri umuhuza w'u Rwanda na Kongo kuva mu 2022 ubwo umubano w'ibihugu byombi wazambaga. Iyi nshingano ishyigikiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. I Arusha haratangira kumvwa urubanza Kongo yareze mu Rwanda. Urubanza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yareze mu Rwanda imbere y'urukiko rw'ubutabera rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ruratangira kuri uyu wa 4 tariki ya 26 z'ukwa 9 i Arusha muri Tanzania. Kinshasa ishinja Kigali gutera uburasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibyaha by'intambara binyuze mu kwigomeka kwa M23. Muri uru rubanza rutangira uyu munsi, urukiko rw'ubutabera rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba rugomba gufata icyemezo ku kirego cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirega umuturanyi kuvogera ubusugire bwayo mu burasirazuba. Mbere yo gusuzuma uru rubanza ku mpamvu zifite ishingiro, urukiko ruratangira rukora ibanziriza suzuma aho rugomba kwemeza
niba rufite ububasha bwo gucura urubanza. Kongo ihagarariwe n'intumwa ziyobowe na Minisitiri w'Ubutabera wungirije Samuel Mbemba, aho baraba bahanganye n'abanyamategeko babiri boherejwe na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Emmanuel Ugirashebuja nk'uko inkuru ya RFI ibivuga. Nk'uko Minisitiri Samuel Mbemba abisobanura, Kinshasa yizeye kubona muri uru rubanza igihano ku Rwanda kubera intambara rwashoje ku burasirazuba bwa Kongo ndetse no gusahura, gufata ku ngufu n'ubwicanyi byakorewe muri ako karere, ariko nanone amaherezo hagasabwa indishyi. U Rwanda ariko siko rwo rubibona. Reka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangira itanga ubutabera ku bahohotewe na FARDC ndetse nabo ba FDLR mbere yo gutanga amasomo y'ubutabera. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe wanamaganye gukoresha itangazamakuru kwa Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo mu gutuka Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mu karere ka Rubavu, urukingo rw'icyorezo cya monkeypox rurabona umugabo rugasiba undi. Abakora uburaya mu karere ka Rubavu basaga 40 nibo bamaze guhabwa urukingo rw'icyorezo cy'ubushita bw'inkende mu gihe abarukeneye barenga 3500. Aba bakora uburaya mu karere ka Rubavu bavuga ko ikibateye impungenge ari ukubona urukingo rw'icyorezo cy'ubushita bw'inkende. Umwe mu bakorera uburaya mu murenge wa Kanama, Nyakiriba na Kanzenze, avuga ko ateye impungenge no kuba atarakingiwe. Ati twumvise ko batangiye gukingira turaza dusanga inkingo zashize kandi dutewe inkeke no kuba tutarakingiwe kandi ari bizakunda n'abakiriya bacu bakingirwa. Usanzwe uhagarariye abakora uburaya mu karere ka Rubavu utuye mu murenge wa Nyamyumba mu kagari ka Rubona yarakingiwe, ariko avuga ko ahangayikishijwe na bagenzi be batabonye urukingo. Yaboneyeho gusaba ko bahabwa urukingo rwa kabiri kugira ngo umubiri wabo ugire ubudahangarwa kuri iki cyorezo. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Gisenyi CSP Dr Tuganeye Zoreste ahamya ko inkingo babonye ari nkeya ugereranyije n'umubare w'abazikeneye. Ati gukingira ni imwe mu ngamba zo kurwanya icyorezo cy'ubushita bw'inkende, gusa umubare w'inkingo uhari ni muke ugereranyije n'abazikeneye. Twahereye ku bakoresha umupaka n'abakora uburaya, hari icyizere ko umubare w'inkingo uziyongera. Akomeza avuga ko izi nkingo zihenze, gusa ngo igihugu kirimo gukora ubuvugizi ngo ziboneke zihabwa abazikeneye. Yaboneyeho gusaba abaturage kugira amakuru kuri iki cyorezo bagakurikiza inama bahabwa n'inzego zibifitiye ububasha. Muri aka karere abarurwa abakora uburaya barenga 3500 bahatuye, hatabariwemo abaza kubukora by'iminsi mike baba baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu birimo n'umujyi wa Kigali. Hirya yaho Nyamasheke, umusore akurikiranwaho gusambanya umwana w'imyaka 17. Umusore w'imyaka 23 wo mu karere ka Nyamasheke akurikiranwaho gusambanya no gutera inda umwangavu w'imyaka 17. Uyu musore wo mu mudugudu wa Bigeyo mu kagari ka Murambi ku murenge wa Cyato mu karere ka Nyamasheke yateye inda umwangavu utuye mu mudugudu wa Rugeyo mu kagari ka Raro mu murenge wa Kanjongo. Yatawe muri yombi ku makuru yatanzwe na RIB station ya Kanjongo yashakishaga uwo musore wateye inda umukobwa ufite umwana w'umwaka. Uwo mwana w'umukobwa wasambanyijwe avuga ko imibereho ye yabaye mibi cyane kubera guterwa inda ari umwana n'uwayimuteye akamutererana. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukankusi Atanazi yabwiye Imvaho Nshya ati ubwo biri mu butabera igisigaye no gukurikirana ubuzima bw'umwana watewe inda n'ubwo uwo yabyaye, kuko hari n'abandi bana b'abakobwa dusanzwe twitaho babyariye iwabo. Yavuze ko bagiye kongera ubukangurambaga haba mu babyeyi, mu rubyiruko, bagasobanurirwa ububi bw'icyaha nk'iki n'ingaruka zacyo. Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board, ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho. Abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye, icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera. Nibo batanga akazi kubiza ahandi. Abatunzi imodoka nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho nimutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha, nayo yituzanire tuyigusuzumire, tukubwira ubuzima bwayo, tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho nimutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga, kubera ko imodoka ni imashini yakozwe ngo izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara, kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo uyisubira nayo yabaye nshya, igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera Igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.
Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FDLR yigambye kwisubiza ibirindiro byayo mu mirwano ikaze yashyamiranyije na FARDC. FDLR yigamba kwisubiza ibirindiro byayo birahitwa mu Bambiro na Chove mu mirwano yabaye mu gicuku. Mu kiganiro yagiranye ngo n'isoko ya Rwanda Tribune irigoma, Lieutenant Colonel Sacramento uvugira umutwe wa FDLR ngo yemeje ko kuwa kabiri FDLR yatewe n'ingabo za leta FARDC mu rukerera kandi ngo nta muntu numwe batakaje cyangwa ngo akomereke. Yavuze ko FDLR itari mu ntambara na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko yifuza ibiganiro. Uyu muvugizi wa FOCA asoza avuga ko umutwe avugira wabashije kwisubiza ibirindiro byawo birahitwa Chove na Mubambiro, bakaba babyirukanyemo ingabo za leta FARDC. General de Brigade Léon Kasonga wo ku ruhande rwa FARDC avuga ko ingabo zabo ziri mu gikorwa cyo kwirukana FDLR ku butaka bwayo. Abasesenguzi bakavuga ko iki gikorwa ari kinamico riri hagati y'ingabo za FARDC na FDLR. Hari amakuru avuga ko mbere y'uko FDLR iterwa yari yahawe amakuru n'urwego rw'ubutasi rwa gisirikare rwa Kongo, aho babasabaga guhunga ibirindiro byabo bizwi kugira ngo leta ya Kongo izabone ukubeshya amahanga ko FDLR itakiri ku butaka bwa Kongo. Mu Burundi, President Ndayishimiye ahamya ko hari agace kazabindiri y'abicanyi n'abajura mu 2060. President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yagaragaje ko ahangayikishijwe n'imyubakire iri mu gace ka Tenga gaherereye mu ntara ya Bujumbura, ateguza ko mu 2060 kazaba karabaye indiri y'abicanyi n'abajura. Mu kiganiro n'abayobozi batandukanye bateraniye i Bujumbura, Ndayishimiye yabanje kugaragaza ko Burundi bwapfuye bitewe n'abantu biremereza ntibumve cyangwa ngo bumvire. Ati ikintu cya mbere cyonona igihugu ni ukutumva no kutumvira. Muzi cyo ndicyo niyo yishe Burundi. Niba mushaka gutera imbere, reka mbabwire izo nenge tubanze tuzireke. Tukimeze uko ntibizakunda. Uyu mukuru w'igihugu yasabye abayobozi b'Ibujumbura kugendera ku cyerekezo cy'igihugu cya 2040 na 2060 bagaharanira iterambere ry'abaturage bose. Yasobanuye ko mu gihe abarundi bagomba kubanza kugera ku cyerekezo cya 2040, yabonye bizaba ngombwa ko inzu zose zubatswe zizasenywa hakubaka izindi zijyanye n'icyerekezo cya 2060. Yasobanuye ko imyubakire yo muri Tenga itavuguruwe, abajura bose b'Ibujumbura ndetse n'abicanyi ariho bajya baba kandi ngo byagora inzego z'umutekano kubafata. Yakomeje asobanura ko bizaterwa nuko nta hantu imodoka yanyura, nta n'amatara azaba hari. Ati nakajagari gusa, amabandi yose yabicanyi muzabasanga hariya mu Itenga. Murabyemeye? Kubera iki mubyihorera mubona icyo cyerekezo? Nta matara azaba ariyo, nta mazi, amatara azacahe, amazi azacahe. Ndayishimiye yasabye ba guverineri guhindura imikorere bakagendera ku byateganyijwe mu ngengo y'imari kandi bagakora icyo abaturage babategerejeho. Muri Tanzania, umwarimu akurikiranweho gukubita umunyeshuri akamwica amushinja kumwiba telefone. Muri Tanzania mu ntara y'Akagera, umwarimu witwa Adrian Tinchwa w'imyaka 36 wigisha ku ishuri ribanza rya Igurwa yatawe muri yombi na polisi akurikiranweho kwica umunyeshuri witwa Falesi Buberwa wigaga mu mwaka wa 3 kuri iryo shuri ariko muyisumbuye. Komanda wa polisi mu ntara y'Akagera Brasius Chatanda yabwiye ikinyamakuru Mwananchi ko uwo mwarimu bivugwa ko yafashe uwo mwana w'umunyeshuri agatangira kumukubita ingumi mu gahanga ndetse akamukubitisha icyuma cya ferabeto ku maguru no ku maboko amushinja ko yamwibye telefone. Uwo mwarimu ngo yafashe uwo mwana atangira kumukubita aramukomeretsa bikomeye, arangije amushyira ababyeyi be nabo bahita bamwihutana ku ivuriro ry'ahitwa Rwambayizi kugira ngo afashwe n'abaganga ariko birangira apfuye mu gihe arimo avurwa. Polisi y'Akagera yemeza ko intandaro y'urwo rupfu rw'umunyeshuri yatewe n'umwarimu wafashe umwanzuro wo kwihanira kandi agatanga igihano cy'umurengera cyatumye bigeraho umwana ajyanwa kwa muganga ngo avurwe bikarangira apfuye. Polisi yo mu ntara y'Akagera irimo irakora iperereza kugira ngo umwarimu agezwe imbere y'urukiko, iperereza nirirangira. Muri Sudani y'Epfo, inyeshyamba zatwitse imodoka, umwe arapfa, 8 barakomereka. Umuvugizi w'ingabo muri Sudani y'Epfo Major General Lurlai Kongo yatangarije BBC ko umutwe w'inyeshyamba watwitse imodoka, umuntu umwe arapfa, 8 barakomereka mu gihe abandi baburi irengero bikabikekwa ko bashimuswe. Iyo modoka yatwikiwe mu muhanda munini uherereye mu majyepfo y'umurwa mukuru Juba ubwo yerekezaga i Kampala muri Uganda. Major General Kowange yashinje iki gitero umutwe w'inyeshyamba National Salvation Front ko ari wo wishe inyuma y'icyo gitero cyahitanye umuturage umwe wa Uganda. Izi nyeshyamba kandi ngo ziyobowe na General Thomas Sirilo Swaka zikorera mu turere two mu majyepfo ya Juba ndetse no mu tundi turere twa leta ya Equatorial. National Salvation Front nta kintu igeze itangaza kuri iki gitero cyagabwe ku modoka kandi mu 2018 yanze gushyira umukono ku masezerano n'amahoro. Mu kwezi kwa 8 2022 abagenzi 11 bari babo muri icyo gihugu n'abandi b'Abagande barishwe bw'imodoka yabo yaterwaga n'abantu bitwaje intwaro batamenyekanye. Umwaka wabanjirije nabwo ababikira biciwe mu muhanda ubwo berekezaga i Juba. Muri Mozambique, babiri bakekwaho gukorana n'ibyihebe bafashwe. Inzego z'umutekano za Mozambique zafatiye mu gace ka Musojo mu ntara ya Cabo Delgado abantu babiri zikekaho gukorana n'abarwanya umutwe w'iterabwoba wa Al-Sunna wal Jamaa.
Ubuyobozi bw'intara ya Cabo Delgado bwavuze ko inzego z'umutekano za leta zigaruriye umusojo ariko ko hakiri kare ko abaturage bahunze aka gace basubira mu ngo zabo. Aba bafatiwe mu nzu zabo ziherereye mu birometero 2 uvuye mu mujyi wa Mosomia bazira kutubahiriza ibwiriza ry'ubuyobozi ribabuza kuhasubira. Umutekano w'intara ya Cabo Delgado wahungabanye kuva mu 2017. Umutuzo wagarutse mu 2021 ubwo ingabo z'u Rwanda n'iz'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo zatangiraga kwifatanya n'iza Mozambique mu kurwanya ibyihebe. Naho Perezida wa Seychelles aravuga ko ahangayikishijwe n'amafaranga menshi akomeje gushorwa mu gisirikare. Perezida wa Seychelles Wavere Ramkalawani yagaragaje ko ahangayikishijwe n'amafaranga menshi akomeje gushorwa mu gisirikare hirya no hino ku isi, asobanura ko byerekana uburyo ibihugu bishyize imbere intambara. Mbere y'inteko rusange y'umuryango wawe mu New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Wavere yagaragaje ko amafaranga ashorwa mu gisirikare amaze imyaka 10 yikurikiranya yiyongera kandi by'intwaro zangiza nabyo ngo byariyongereye. Ati amafaranga ashorwa mu gisirikare ku rwego rw'isi yariyongereye ku nshuro ya 10 yikurikiranya agera kuri miliyari 2,500 z'amadolari mu 2023. Ibi bizamura amafaranga ateganyijwe miliyari 100 z'amadolari y'ibyatakaye n'ibyangiritse n'ibintu bidakwiriye. Perezida Ramkalawani Wavere yagaragaje ko gushyira imbaraga mu gisirikare kurusha izindi nzego bidakwiye kuko hari ibindi bikwiye kwitabwaho birimo guhangana n'ihindagurika ry'ikirere kugira ngo abahinzi bahinge beze neza. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko isi idashobora kugera ku ntego zirambye mu gihe hari ibihugu bisigara inyuma, asaba ibihugu gutahiriza umugozi umwe kugira ngo bishobore gutsinda ikibibangamiye. Muri Gabo umwana w'imyaka 15 afunzwe azira kwihehesha umupira uriho ifoto ya perezida. Umwana w'umuhungu w'imyaka 15 y'amavuko ari mu maboko ya polisi Paul Gentil mu murwa mukuru w'ubukungu w'igihugu cya Gabo nyuma yo gushyira amashusho kuri Facebook ku giti cye yihehesha umupira uri ifoto ya perezida w'inzibacyuho Brice Clotaire Oligui. Igikorwa cy'uyu mwana cyarakaje abantu benshi muri Gabo. Iyi ni inkuru nyamukuru kuri birimo kuvugwa muri Gabo y'umuhungu w'imyaka 15 wifuzaga kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga, ariko nyuma yo kubona ko Sidney Kuma yarengereye cyane, abapolisi bamutaye muri yombi kugira ngo sobanure video yashyize kuri Facebook kuwa mbere mu gitondo. Aya mafoto yerekana t-shirt iriho ifoto ya Perezida Clotaire Oligui, nyuma uwo mwana akagaragara amanura ipantaro noneho akihehesha uwo mwenda. Yahise atabwa muri yombi ajyanwa ku biro bya guverineri w'intara aho yasabiye imbabazi General Oligui, aho yasabiye imbabazi Perezida Oligui. Yagize ati ndasaba imbabazi Perezida w'inzibacyuho, ntabwo nasuzumye uburemere bw'iki namukoreye. Yashinjwe guhindanya isura y'umukuru w'igihugu. Uyu munyeshuri Sidney Kuma ni umwuzukuru wa Perefe wa Etimboe, nawe wasabiye imbabazi umwuzukuru we kugira ngo arekurwe. Uyu musore yashyizwe mu maboko ya polisi akurikiranwe icyaha cyo guhindanya isura y'umukuru w'igihugu. Mu gihugu cya Tunisia uwiyamamarizaga kuba perezida yakatiwe igifungo cy'amezi 6. Urukiko rwo muri Tunisia rwakatiye Ayachi Zamel, umukandida wiyamamarizaga umwanya wa perezida, igifungo cy'amezi 6 kubera ibyaha aregwa by'inyandiko mpimbano. Umwunganizi mu by'amategeko wa Zamel yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza ko icyari igihano cya kabiri hawe mu gihe yasigaye iminsi mike ngo habe amatora ya perezida. Mu cyumweru gishize nanone Zamel yari yakatiwe igifungo cy'amezi 20 kubera gushuka abaturage mu nyungu ze bwite, ashinjwa ibinyoma byemezwa abantu benshi. Umwunganizi yavuze ko ibyo bihano bigamije kumuca intege ngo ataziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu, ariko ko bazakora ibishoboka byose akarenganurwa. Uyu Zamel na Zohair ni bamwe mu bakandida bemerewe guhatana na Perezida Kais Saied. Iki cyemezo kigaragaza amakimbirane akomeje kwiyongera mbere y'amatora mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'imiryango itegamiye kuri leta bafite ubwoba ko amatora ashobora kuzabamo ubujura kugira ngo Kais Saied agume ku butegetsi. Mu cyumweru gishize abaturage ba Tunisia bagiye mu mihanda barigaragambya bamagana Perezida Kais Saied, bamushinja ko umunyagitugu, banamusaba ko yava ku butegetsi. Ni imyigaragambyo yadutse nyuma y'uko abadepite batanze umushinga w'itegeko ryambura urukiko rukuru ububasha bwo guca imanza ku bijyanye n'amatora, by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko bizatesha agaciro amatora yo ku itariki ya 6 z'ukwezi gutaha kwa 10 kandi bigafungurira Saied imiryango ya manda ya kabiri. Donald Trump yavuze ko natorwa Amerika igomba kuva mu ntambara yo muri Ukraine. Donald Trump uri kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko natorwa azahita avana igihugu cye mu ntambara kimazemo imyaka 2 n'igice iyogoza Ukraine. Ni intambara Uburusiya buvuga ko bwatangije bugamije kwirwanaho nyuma y'umubano udasanzwe Ukraine yari ikomeje kugirana n'ibihugu by'amahanga, cyane cyane ibihuriye mu muryango w'ubutabarani wa OTAN. Amerika ni kimwe mu bihugu bikomeje gutuma iyi ntambara itarangira, gitanga inkunga nyinshi y'intwaro kuri Ukraine. Trump yavuze ko naramuka atowe intambara igomba guhita ihagarara ako kanya. Ati Biden na Kamala nibo badushyize muri iyi ntambara, ariko ntibabasha kuyituvanamo. Ndakeka ko tuzahera muri iriya ntambara nindamuka ntabaye perezida. Nimba perezida nzayirangiza, tugomba kuyivamo. Kuwa mbere y'iki cyumweru Trump yavuze ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ashaka ko Kamala Harris ari gutsinda kugira ngo intambara ikomeze. Yavuze ko bibabaje uburyo buri gihe Zelensky yasuye Amerika ahavana miliyari 60 z'amadolari z'inkunga yo gukomeza intambara. Ni perezida Zelensky rero wasabye umuryango w'abibumbye gutegeka Putin agahagarika intambara. Mu nama y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yamaganye ibyaha by'intambara birimo gukorwa n'Uburusiya mu gihugu cye, asaba ko Putin ahatirwa guhagarika intambara akayoboka amahoro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja Iran na Korea ya Ruguru kuba zishyigikiye intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine.
Inama y'abagize aka kanama k'umuryango w'abigenga gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi yateranye mu rwego rwo kuganira ku ntambara yo muri Ukraine kubera ko mu nshingano z'ako kanama harimo gushaka amahoro ku isi. Perezida Volodymyr Zelensky yafashe ijambo atangira yamagana ibyaha by'intambara bikorerwa ku butaka bw'igihugu cye bikorwa n'Uburusiya. Yasabye aka kanama gutegeka Perezida Putin agahita hagarika intambara vuba bidatinze. Perezida Putin uvugwaho kuba igihugu cye kiri gukora ibyaha by'intambara muri Ukraine ntabwo yitabiriye iyo nama y'umuryango w'abibumbye. Perezida Zelensky avuga ko kuva Uburusiya bwashoza intambara kuri Ukraine bwatangiye gukora ibyaha by'intambara harimo gusenya ibikorwa remezo bitandukanye no gutegura kugaba igitero ku ruganda rwa nucleaire rwa Ukraine. Naho ku nshuro ya mbere Hezbollah yarashe i Tel Aviv muri Israel misile. Hezbollah yagabye igitero cya misile ku kigo cya Mossad nyuma yuko umwe mu bayobozi w'uyu mutwe yiciwe mu gitero cyagabwe i Beirut. Israel ihagaritse iyo misile ivuga ko ari ubwa mbere Hezbollah irashe Tel Aviv. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyasamye misile yarashwe i Tel Aviv mu gitondo cyo kuwa gatatu. Hezbollah ivuga ko yari igendereye ikigo cy'ubutasi cya Mossad nk'uko Deutsche Welle bitangaza. Kurasa iyi misile byatumye havuzwa impanda ziteguza igitero cyo mu kirere Tel Aviv no muri Israel rwagati. Nta muntu cyahitanye cyangwa ngo kigira ibyo cyangiza kuko icyo gisasu cyarimbuwe n'ingabo za Israel kitarageraho cyoherejwe. IDF igisirikare cya Israel cyavuze ko iki gikorwa kigaragaza uko amakimbirane akomeje gufata intera. Ibi byose bibaye nyuma y'aho umuyobozi mukuru muri Hezbollah Ibrahim Kubaisi wayoboraga umutwe ushinzwe kurasa za misile na rokete yiciwe i Beirut ku wa kabiri w'iki cyumweru. Herzi Alevi umugaba mukuru w'ingabo za Israel yaciye amarenga ko ingabo z'icyo gihugu zishobora kwinjira byeruye muri Libani zikajya guhangana n'umutwe wa Hezbollah. Yabitangaje nyuma y'ibyumweru hafi 2 Israel irasa ibisasu bigera kure muri Libani ivuga ko igamije gusenya ibirindiro n'ibindi bikorwa byifashishwa n'umutwe wa Hezbollah. Yavuze ko ibisasu Israel imaze iminsi itera kuri Hezbollah ari uburyo bwo gutegura ikibuga neza kugira ngo ingabo zirwanira ku butaka zibone uko zinjira muri Libani. Yavuze ko intego nyamukuru ari ugusenya burundu Hezbollah ku buryo itongera kugira ingufu zo kurasa ku banya-Israel batuye mu majyaruguru y'igihugu hafi y'umupaka wa Libani. Abo baturage benshi bavuye mu byabo kubera ibitero bya hato na hato bya Hezbollah ikunze kugaba by'umwihariko guhera umwaka ushize ubwo Israel yatangizaga intambara muri Gaza. CNN yatangaje ko ingabo za Israel ziramutse zinjiye muri Libani zakwibanda cyane mu bice by'amajyepfo y'icyo gihugu aho Hezbollah ifite ibirindiro bikomeye byifashishwa mu kurasa Israel. Nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru y'igisirikare cya Israel gica amarenga yo kwinjira muri Libani ku butaka niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Na amakuru ya none ku itariki ya 26 z'ukwa 9 2024 mwagezwagaho nanjye Jean de Dieu Karinijabo. Ndabashimiye ndabararikira kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Kwimuka ni kimwe mu bigora abantu benshi muri iki kinyejana. Ngaho ngo suriya mudasobwa, flash disk cyangwa se ngo igitabo cy'ubucuruzi, hakaba nabimuka bava mu rugo rumwe bajya mu rundi, batikanya ibiyiko cyangwa se kumva ngo amaburo y'igitanda yabuze n'ibindi bitesha umutwe batari bake. Niba nawe byajyaga bikugora, humura igisubizo cyabonetse. Royal and Pro Limited. Iyi ni company izobereye mu kwimira ibikoresho by'abantu, byaba ibyo mu mabiro, ibyo mu bigo ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo. Wari uzi ko ushobora kutwereka inzu wari utuyemo, wowe ukigira mu mirimo yawe, wataha ukinjira mu yindi, kandi ibikoresho byawe byose twabishyize ku murongo. Wowe ukeneye kwimuka, tugane tugufashe, ucukubiri na stress byajyaga bigutera. Ukeneye ibindi bisobanuro, waduhamagara kuri 07 85 56 82 20. Royal and Pro Limited. Turi professional.